استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. الله أكبر. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف
ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan ribuan, jutaan, bahkan miliaran nikmat kepada kita semua. Yang mana kalau nikmat Allah tersebut kita hitung, maka kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan pernah sanggup kita menghitung nikmat Allah tersebut. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah juga yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan suci yang penuh berkah. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat
dari zaman buta akan ilmu agama kepada zaman yang penuh terang benderang pada agama tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya, tarawih serta witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita. Allah memberikan kepada kita berkat yang lain, dari kebaikan A kepada kebaikan B, C, D dan seterusnya. Alhamdulillah, pada malam yang mulia, pada malam ke-9 ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbuat baik, yaitu melaksanakan ibadahnya sembari mendengarkan sedikit tausiah. Dan ini merupakan suatu kebaikan. Namun jangan sampai setelah kebaikan yang kita lakukan ini kita pulang ke rumah, kita malah tidak melaksanakan kebaikan yang lainnya. Kita pulang ke rumah malah mendengar musik, melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Justru setelah kita melakukan kebaikan ini, kita pulang ke rumah, kita lanjutkan dengan kebaikan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan yang ada untuk kita lakukan sehari-hari. Baik itu kebaikan untuk diri kita sendiri, salihan li nafsih, dan juga kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, wa muslihan li ghairihi. Seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, berbakti kepada ibu bapaknya. Begitu pula orang tua berbuat baik kepada anaknya. Pun suami berbuat baik kepada istrinya, membuat istrinya bahagia, memberi nafkah istrinya. Begitu juga seorang istri berbuat baik kepada suaminya, membuat suaminya hidup bahagia, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala suatu ketika pernah bersama rombongan jamaah mengantarkan jenazah. Pada saat itu rombongan sedang menuju ke pemakaman mengantarkan jenazah. Ketika itu pula Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengantarkan jenazah. Beliau berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir, terus berzikir, memanfaatkan setiap detik waktu yang beliau lalui. Kemudian dari rombongan jamaah tersebut ada seorang pemuda yang bertanya kepada imam, "Wahai imam, apa yang engkau lakukan? Zikir apa yang engkau baca? Apakah ada tuntunan dari Nabi? Apakah memang ini yang diperintahkan oleh Allah?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apakah engkau tahu, andai saja mayit yang kita hantarkan ini ke liang lahat, andai saja dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan bermaksiat kepada Allah? Apakah dia akan berbuat kezaliman? Apakah dia akan memakan riba, berdusta dan lain sebagainya? Tidak. Justru dia akan berbuat baik dan akan bersedekah dan akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang saleh." Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan angan-angan orang yang meninggal tersebut dalam Al-Quran, "Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin." Di hujung ayat tersebut, mereka andai saja mayit tersebut diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup hanya sesaat, maka dia akan bersedekah dan akan menjadi golongan orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan pernah meremehkan suatu amalan kebaikan, walau itu hanya suatu hal yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarrah atau sekecil biji zarrah, maka dia akan melihat amalan tersebut, balasannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji zarrah, maka dia juga akan melihat balasannya. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan pernah sekali-kali meremehkan suatu amalan kebaikan. Nabi SAW bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Jangan
pernah kalian menganggap remeh suatu kebaikan, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria. Kita pasang muka ceria ketika berjumpa dengan kawan, itu merupakan suatu kebaikan. Nabi juga SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Sedekah yang sangat sederhana, sangat ringan. Itu merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya, tarawih, witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang mana kisah ini sangat ma'ruf dan saya yakin semua jamaah sudah pernah mendengar dan sering mendengarnya. Namun untuk mengambil istifadah daripada kisah tersebut, bahwa ada seorang wanita yang ahli maksiat atau wanita pelacur, yang mana wanita tersebut bermaksiat kepada Allah. Ketika ia sedang berjalan melewati sebuah sumur, di situ dia menjumpai seekor anjing yang kehausan. Akhirnya dia memberikan minum kepada anjing tersebut dari sumur tersebut. Akhirnya Allah melihat apa yang dilakukan oleh wanita tersebut dari kebaikan yang ia lakukan, maka Allah ridha. Akhirnya Allah memasukkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Hanya kita saja, apakah kita sudah siap untuk melaksanakan begitu banyak kebaikan, jutaan kebaikan yang bisa kita lakukan sehari-hari, terkhusus di bulan ini, di bulan penuh berkah, bulan penuh kebaikan, bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita tingkatkan amalan-amalan kebaikan kita, baik itu amalan untuk diri kita sendiri ataupun amalan kebaikan yang membantu orang-orang lain. Kita menjumpai saudara kita di jalan, misalkan motornya mogok, habis minyak. Kemudian kita lihat, apakah kita hanya lihat saja, Assalamualaikum? Namun kita bantu semampu kita. Kita bantu ikut dorong. Apabila kita menemukan duri di jalanan atau hal-hal yang mengganggu perjalanan orang, maka kita bisa menggeser duri-duri tersebut, dan ini merupakan suatu kebaikan, imatatul adza anit thariq, dan itu merupakan salah satu cabang dari iman. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa menjadi manfaat bagi diri khatib sendiri dan juga bisa menjadi manfaat bagi kaum muslimin semuanya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد ونستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الله أكبر. مالك يوم